Ya, bagi priang sengop hai pi baro syakatup kubor menta ga janmit. Para shwa bangin pai syaki kubor ki babnya ngenya pet shwa ki mat bakongsan. On sedang ke sorkar jela ya ke jing pemandur ya ke DNA ke jing bishar benya ya ke ketien ba ke kolshor ban bu jing thok ling ba ke juk start menta ya ke jing long tenrai jong ke judgment rep khasi jaintia bat garo. Pensyai ke sorkar bom dan jing temu ya ke jing tei junom ha daulenong lumpong deng benti kena ya ke jing penek pensa wat hapadeng ke jing persya ya ke projek ha umyam. Rakhe ke GHADC ya ke jing tap nyau pusau senam hatura banjur ki nong yalam ya ke jing dan kami ha ke sensyar kadar ke banwanra ya ke jing ya teli. Bat yakren ke India, bat kiri ke pertai halor ke jinglong jingman ke Strait of Hormuz. Benti kena ya ke jing shingan ki jhat kit umpnyang hakeleng ke pertai. Bentang inya pai ki kubor nakeleng ke jela. Menteri Rangba ke jela Meghalaya ukon rat ke sangma ula penbena ba ke sorkar jela kata sedang ya ke program wat benya ha ujemang ban bu jing tho lingba ke juk start menta ya ke jing long tenrai jong ke jat ben reu khasi jaintia bat garo. Kani ke jing temu kan kentup ya ke jing perwandur ya ke DNA ke jing bishar benya ya ke ketien ba ke kolshor bat onpet ya ki da arteli ki komiti. La pendap ya ke jingwat benya bat la pendong ya ke jing yakren bat ketenat arts bat culture bagi kenhun wat benya. Menteri Rangba ke jela ula penpau ya ke jing ngos camp ba ke ni ke projek kan yarap seng ya ke jing song thu ke pensyong nongrem ha ki sakhi sabut syapang ke history jong ke reulum ha ke jela. Rudy Kasi and Jaintia, the tribes, and one that look into the roots of the Garo tribe and do a detailed research, including DNA mapping, including different linguistic linkages, cultural linkages, and connect with different researchers to document different aspects of both the Khasi Jaintia tribes and the background, and also for the Garo community. And we're doing this because, as I said, we would like to see that more documentation, more research, and more facts are available, so that all these documentations which had not been done in the past can be done. So this was again discussed today. We'll be formally launching this particular research program in the month of May, but we did the preliminary study. In fact, the team has started working from February itself, and we will further take this research, which would in fact entail discussions with different institutes at national level, even at international level, and then go into the in-depth analysis of the roots of our different tribes in the state. Hapadeng ke jing persya halor ke jing temu bante ya ke projek jengok kai pertai hapo ke pung umyam ke sorkar jela kala pensyai ba onnom sya bante ya ke jing tei bane junom halumpong deng. Menteri Rangba ke jela ukondot ke sangma ula penpau ba baro ke jing tei bane ken long tang ha ke jaka jong ke Orchid Lake Resort ka baha umyam kat ba ya ke dolenong on penek pensa ha ke jing long tenrai jong ka. Kani ke jing pentikena kalau long hakapor bagi dekot jong ka Green Tech Foundation kidang beteng ya ka jing syak tangan jong ki ban persya ya kani ke projek. Hinrei nakaliang ke sorkar ka dang ple ya ka jing kang ban ya keren. The construction is going to take place in the current location where the Orchid Parapani is there. That is where the actual construction of the hotel will take place. It's a lease that has been given to the concerned agency from the government side. So it's a long-term lease. And the island is going to be maintained. Its ecosystem is going to be maintained. Its environment is going to be maintained. And it is going to be a kind of a unique experience for the tourist to be able to go and experience the island. So that's really what the purpose is. As I mentioned, yes, there could be, like before,
there were certain temporary infrastructures. Some small huts were created earlier with bamboo and natural stuff. That's the kind of stuff, in case tomorrow some event needs to be organized there to give it that special moment. So temporary structures which are mostly going to be natural based without impacting the environment there is going to be done. We have made that clear in our agreement also, and we have communicated again to the concerned companies who are going to be involved in this project. Ka Garo Hills Autonomous District Council ka rakhe ya ka jingdap nyaw pusal snem jongka hatura. Ha gani ka jingelang lai shimenta daki menteri ki he sarkar bat ki dekhot jongka council ha ka baki nongkran kila banjur ya ka jingdan kam ha ka senshar khadar bat ka roi kapar. Kinong yalam kila banjur ru ya ka jingdan kam ban don ka jingya teli bat ka jingit relang ban penklan ya ka council. Ke National People's Party kelarai ban penyeng kertong na kebenta ke election chiteng samoi na Shillong Shayeng Dorbar Lok Sabha kaban Salong Shen. U Presiden ke Jela u balongru u sembut Menteri Rangba ke Jela u bak Presiden Tensong u loong makaseng kelas dang ya ke jingjit kertong ha ka bakila dan bun ki kerteng ke badang hak ban bishar benia. Ya karai ka bak haddo on shim dak election committee jong ka ni ka seng sign perthai. Halor kamat penyeng kertong syaka Raja Sabha ke NPP kala penpau bakadang up ya ke jing pentip ka batikna na ke Election Commission of India bat na ki bor badai kami. We have from the party side, we have decided to field candidate to this by-election to the Lok Sabha from Shillong Parliamentary Constituency. Yeah, we have quite a number of them, but let the election committee decide on this. Ka jingtmu jong ka One North East ka balalam khamat do Menteri Rangba ke Jela Konrad K Sangma kala nangkeu chaprang ha ka bakinong yalam na keleng ka than kila penpau ya ka jing angnut ban yeso lang ka wei. Unong yalam ke NPP u James P K Sangma ulaong ba ka ni ka jingtmu ka temu ban thau ya ka wei ka sur ha ka san perthai ka ban penyateli na ka benta ka than chatai la mingi. Ulapan pau ya ka kum ka jingmut ka banang kiu ban wanra ya ka jing ya teli ha ka than. Ki jing persang kidang yat menta ban penyar ya ka bat ban wanra shu ya ki nong yalam ki bapau. As we speak, One Northeast is taking shape. Now if you look at Mr. Daniel Langthasa, he had his own political party and he has come with us. That is all part of a larger narrative of the One Northeast campaign that we have, that all of us must come together, work together, and it needs to have one political platform or a single voice which will be able to represent the entire Northeast region. In unity will lie our strength. That is what we have been proposing, and I think that it's already happening as we speak. And I think Mr. Kikon joining, who is a very senior leader from Nagaland, Mr. Daniel Langthasa joining, these are all part and parcel of that movement. Ha East Gentle Hills ki senjuk jong ki try trok kila penlong ya ka jing ki ka baklem bu por persya ya ka jing pentrikam jong ki trok kit mar. Ka Joint Action Committee ba thau da ki senjuk ba per kala kenno ba ka jing bun ki trok kit mar kala penduna shibun ye ki lat ban kit mar na ka menta ki bana ka than. Kani ka jing ki ka long ha shirantar ka surok ba National Highway 6 ha ka balapan pai kelai ya kit kaptu kat ni teli kitrok ki senjuk kila penpau ba ka jing ki kan yai peteng tat hadu badala ban penbe ya ki jing dawa jongki ni shamba kani ka jing jubab jongki cement factory kalong imat bagi dari icukor yang ini kata tahu ko ba ang biang dalele nginom biang so ki dale so dan ki badang sna ki badang plan ki badang mut mo basay tmai te ya gani ni ai ba warning dalele nginom biang ya kum gini zakali ka hagani ki gudan katugo ko tago jo yo ibn atli sen we is jengkia we le igi jengkia hill tro on attention i jo yo kota itu kamo so pau tli chiliang
prapa pun arliang de mete lomi gitu kiri ikan iyo penhiar ki iklot ding yo lagi tu ha aperti kita sofa kaman kate iyo kamu seduci tay am yo kat pratli tay am yo dukasan tay am yo arpa po arpa san ngam ter tegat dengan i tachimile ga jingelangu kha lepor cu porwa yosar do em gitu kiri yosar kate gino ka kota negba yong tegat kan de kini ke kenti terai uchim de indefinite strike ko krembo por tip menukut kejing stang tip hil do ni stang tang kejing kut tip menukut ko ba ke lempoi ke mat jing iklam wo penduk pendami ni kiri ikni start mye kau pendam ne mye kau wang kau man kate bu em kejing iklam he nu ki factory le gunu le yang go pat yo district la tekat kan de ne ida peten de rai I to yang tang yang met yang senyawi ada che step ho yo so ikni kejing ang no jong UMLA berim ka West Shillong uba Mohendro Rapsang ula ong bahadu menta udang hap banshim yakarai ka bakadu ha ka baidei bat kalawai jong ha ka sain perthai ha padeng kinong ki jingmi ki khubor hamsaya ba ula ban lech sha ka Bharatiya Janata Party habakren chikilat pathai khubor uba Rapsang ula kam ba ka dai tang ka jing sngo jong ki pat ba ula ban lech yaso sha ka BJP Henry ula ong bahadu menta ompat shim ya karai ula benrap ru ba onsa shim ya karai hakapor ba biang ba syaka nu ka seng sign perthai un let yaso haswa ke election arhajar arpupra NPP as of now my future plan is I'll see for which party whether I'll be contesting the election again. So I'm just waiting for the right time, making a talk to them. See, it's a pulse of the people, the feeling in people, if the people wants me to contest again, I'm there with them. Most likely, most of them want me to join BJP, but now I've not yet decided. Let's see. When the time comes, I might decide from which party I am in. I might contest with any party. Ka Khasi Author Society kala pentemai ya ka jingdawa jongka ban ithu pura ya ka ketien khasi ha ka jela. La penlong ya ka jingyalang pen smuthu pat ba ha mairang ha ka bagi dekhot kila kentu ya ka sarkar jela bakan khot ya ka dorbar kerpang ha ka ying dorbar thau an ban penlong an ya ka ketien khasi. Ka senggal kentu ru ban beteng ya ka jing persang ban penrong ya ka ketien khasi ha ka khernet ka bapra jong ka riti senshar ka ri bat la maham ru ya ki sen jam jongka lada omla ban pen urlong ya ki jingdawa. Kali kawat hamuna. Kali kawan ini ban kendil benrina. Ni dawa ban pelang tin sarkar, habang tin sarkar kamat, tin trekam haki office sarkar, habang official language kamat, tin ban penrong pentrekam haki office sarkar. नहीं ऑफिसर का हाकी बैंक हमने दाई बैंक हाकी कंपनी में थोड़ा सरकार बड़ों खट दही बंपन काम ने करती सरकार कि कॉर्पोरेट बड़ों खट दही बंपन काम डालती खासी UMLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ula ai ya ka jing kershan ya ka jing syak thangan ka barang ya chakmat persya ya ka jing temu bante ya ka project jengok kai perthai ha ka pung umyam ula le jengok ya ka jing ki Hamadan Malki bat ula penpau ya ka jing ha ka baidei bat ka te ka project kentup ya ka jing ken jing dia jongka bat ki jing te kular halor ka jaka kat bau chairman ka Green Tech Foundation ubayalam ya ka ni ka jing syak thangan ula kentat ya ka jing syak sumar da ka ba penpau ba on beteng hadu banda pen urlong ya ki jing dawa jong u Kentin bong ba land is life mo ka kendo kadega jingip ti ku buwi na paning kinomi khmat ngam sudai ba ngam sula ba sisong hiyan dengan sudai ya banwan manai mensi meki bar kham tamru bar panong iki ba ngaru ngania la ka jong lenti hakaba ngan le man pandep la ka jong kamram kaditi bar ka jingir klia amar yangi la jir kipai ba but kathong hi nakabanta kini ki kon samla kalong ban pentikna ba sarkar kadong kamban scrap yang ni ka project ka ba long ka jingta nakabanta ka imlang kasalang ka kta yani ka
pateng mata bar khamtam ya ka pateng manwan tinga kwan perken mau pi ya ki por menchua ki pradesh ki doli shong keni ki ong kentien ya ki political leaders ki jongi what do you want us to do before we leave you kini ki political leaders jongi ki ong ba just leave us as you found us hatuga government of the day kadega pro outsider nagadega pro local. Ha East Jantia Hills ka Jantia National Council kalapan pau ya ka jing smokia halor ka jing thut ka boarding ka blakta ya ki katu ka nik shnong ki bahap hapo ka clear division. Ka council kalapan pau ba ki nong shong shnong ki lamat ya ka jing du boarding ka bana ka por sya ka por hinrei ki yai beteng pat ban yo ya ka bai boarding ka ba man la ubnai. Kani ka jing kala kata ru iya ki samla puli ki bapen kre iya ki examen bat nakaliang ki officer katanat Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kila pentikina bakin sa shimkia ya kani ka jing Dawan SM go SDO yang ka wa minta amuku le minta wa ka jing yap lai kha chaka minta yang ikam ga nyao chno Haju report le ayo complain dari man bay man pai nga tanya chno de lang wa jing kre lang yung ga sunjuk yung I kam ga dong ya chno de na kliang yung ga JNC the line go ya ga jing tho la ni complain cha SDO haju to go pen biang hi ya boarding electric ne ba hawa po islam malumala andai gela bonsin yap go te katwam te kat kam ga jing thau da boi wa to west du to ule u jo am kam kham tam wa kam ni por wa gi khna score dang sedang gi ju por dang chibun en jing am kam ke jing to tho ni bo homework ni kre pot gi andai pun sen ju chem gi ya jing e chispa persen wa to chaga dong yang i to da chke bi gi kre kot la ni tho homework lang ba ga bor la ji lekte Ki jing terwa ban airam thok lingba ki online kilas dang ban pau ha pathar khma kabadon hari bhoi ha ka bawoi ubriu la keno abola sha thok hadin mula apply ban shimram lingba ka jimpena ha kirensan social media Ula ong balapatha ya u ban pha pisa kan thop ya ka jing siu ya ka jing penyat ya ka kam bat ka jing siu ya ka insurance ka jing suba kala mi hadin bala dawa ban siu shu hadin kata ula ujor syaki pulen nakaliang ki bor penyat kila maham ya ki pat ba nakum kini ki skim thok Kiong dokumen baru don kam Aadhaar kam ipik kam pankat bat ka account number tengah ada submit baru kita te hadin nang ta ada verify lo baru kiong ni ada verify ki dokumen jongpi te nang ta kiong ba ni ada verify te nakaliang jongpi pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jongpi fast saving kiong te ada siu kumba si hajar aspak sanpo kata dia fast payment tenang ta dalak dep nang ta giong nyala dep verify ya kaneru te sak ka we pidang hapen le kata kalong ka insurance saving giong ka insurance saving te dalak dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 fast pak 10 ka te nak kaliang jonga kabede batne kam kalalong ka kam ka ba sajaman kapor sa kapor nga iba te hangahi merwe ngasmo ba bandong ban penrap ba ki pulit ki haban sim khia bhai kene kam namar ba kene kam kala sajaman kapor sa kapor namar kum kene jinja jonga le kalong ka pasuk ba ban tuat ini jaj breu namar la don bat kadur jongu la don bat nambar ban bayok ban yakol berarp saunta tahi go be ka chance ba na matai kulit lada sim khia ya kani ka kam Ka All Meghalaya Pharmacists Association kila led ban yakandu ya menteri katanat ka kwat ka khia uba awailat miki shila bandawa ya kimat jengki ka seng kalapan pau ya ka jingsung khia halor ka jeng bam pelat ya kam da ki snem bat ki bap lathap tang da ki kam kontrak kila kentu badai ban penteri kam no ya ki kendon jong ke Indian Public Health Standard Norms bat ban penorlong ya ki election sya ka Meghalaya Pharmacists Council. The government is the last appoint the pharmacists in the state, and the appointment also was temporary appointment.
and then lack of recruitment since today. So and the government given us an assurance that the government will do it. And then secondly, about the IPS standard, you know that each and every state, even in the neighboring state, their government has followed the IPS standard. The IPS standard means the Indian Public Health Standard. So this Indian Public Health Standard we used to study, and even now and then they used to update in their website, and then we have all the state, means mostly the state they have followed, because they, according to the IPS standard, pharmacists should be there at the PSC, like 2 pharmacists should be there at the PSC, and then 3 to 4 to the CHC, and then in the district hospital, in district hospital also like that, and then in sub-center, 1 sub-center. Kibor beri kemi jong ketenat kekot kekia ha Southwest Garo Hills kila penlong ya ke jing kemi benia na kebenta ke jing pang ki bamla man sapriang hapo ke National Health Mission. Kini ke sin jam kalong ban lap kloy ya ke jing pang kum ke jing pang hypertension bat ke jing pang shini. Kila kenturu ya ki nong chong snong bakin let che ki jaka sumar ki badan hajan ha ka bakin nong trai asha bat ANM kin sa kemi benia ya kani ke sin jam. La penlong ya kata masa ulas hatura kum shibenta ban kentiu ya ke jingnang jingstart ya ki bala helasan. Kani ke program ketemu ban ai ke jingnang jingstart sya ki bala kot khatsan snem shajrong bat ki bakham let school. Kibor break mi kila penpau ba ke jela kala nangkiu ha ke jingdon ki banang bastart bat kila penpau ban yai persang ban penlong ya ke miglaya ke bakiu ha ke jingnang jingstart. Karibhoi district kala penlong ya ka program penkubor ya ki kentai hapo ka Nari Shakti Vandhan Adhiniyam. Ha gani ka program la penlong ru ya ki jingyai rally ha ka bala wan bane shimenta da ki kenhun baper pat la don ru ka jing itu ya ki kentai ki bala job ha ki benta baper. Kinong ai jingkren kila banjur ya ka jingdon kam jong ka jingya shimenta jong ki kentai ban long kum kinong yalam bat kinong ya shimrai. Ha mau kerwat ke jing pen kre na ka benta ka jing ya seng he ke ban long house nem arhajar arpra kala ya chakhamat ha ka ba u MLA u ba Renington L Tongkar ula let sha ka snong rangmau bat dom jerti ban jurip ya ki surok bat ki jaka penyeng kali. Ula pen pau ba ka jing pen kre kala ya chakhamat khnang bagi program ken long ki ba ya bed ya renti. Mentang ini apa syaki kubor nak katan cete lami ni. Menteri Rangba ke Assam Dr. Himanta Biswa Sarma ula penlong ya ke jing rakhe ya ka Rongali Bihu ha ke Jakasa Jong ha Dispur Guwahati. Ha gani ke jing rakhe la don ki jing tem tenrai bat ke jing shat ban pen I ya ke jing ruspa jong ke jela ha ke Kolshor. Ki nong ruai ki la pen I ya ke jing shat bat ki jing ruai kum shibenta jong gani ke jing rakhe. Menteri Rangba ula ai khublai bat ya keren ru bat ki nong ya shibenta ha gani ke singi rakhe. Ka Rongali Bihu ka long ka snem thamai jong ki nong Assam bat ke jing sedang jong ka ayom on. Mentang ini pai caki kubor nak keleng kari. Ka sorkar pedeng hene kesngi kalau ong baka India kalau penlong ya ke jing ya keren bat ki wei kiri halor ke jinglong jingman ha ke state of Hormuz kenang baki jahat ke India ken la ban wan pai da ka basung. Kibor beri kmi kila pentip bakat santeli ki jahat kidang sakut ha ka than Persian kat bak handai teli ki wei pat kila poi ha India.
Menteri Ketenat ki Kambari ulaong ba ke India kadang yai beteng bantiet penyang na ke benta ki jingdon kam haki kor ki bor bat ki jinglong jingman ki yo ha ka perthai. Ka sarkar kala khot ru ban penlong ya ki jingya kren bat ki jingya dei khnang ban penkut no ya ki ni ki jingya ken an. Ha ka ba Ketenat petroleum kala penti kena ba ka jingpen biang penyang kadang biang ha ka lengkari bar ki bor bre khmi kila kentu ya ki pat nong song snong ba ken thiet ya ka penyang tangkat kum ka jingdon kam. Ketenat kala ongru bakan le da ka bating ya ki ba de bean. Mentang ini phai ki kubor ya lek kai. Kapanta 12 Panthers kalong kaladu ha kapaham sning T20 cricket tournament Haribhoi district. Kani kalawan hadin bakalala penlim no ya kan nong Kelem Tigers dan Laipolai run ha kajingya kun final kabala long henne kasngi. Ketai kaladu kalala ban kamai shispa asan pupraran katba nakaliang persya kala kamai tang shispa arpunyo run. Ki jingtai ya ki jaka ya lekai Haribhoi kila jandap ha kaba kamadan ya lekai football bala siang da uplang plastik lani artificial turf ha kasnong buda kila jandap pura katba kajing siang ya ka synthetic athletics track ha pahams im kadang ya syakmat. Nakaliang ki he sarkar kila ong ba kini ki jaka ya lekai kin long ki jingerap ba kraw ya kinong ya lekai ha ka district. Kabanengkong menem state ngelayo ban inspect ya ka artificial turf ng football lang tia umbuda ya ka ba kam ka long almost 95% ka long complete kisa asang ketiat kesot ki bang pan pendep pengiyo ban plipat ba no ya ketuka football artificial turf ang tia umbuda ka ba ar ngelayo ban lik jengo naga benta ka jing pentre ka bang susdang kabadi kanyang synthetic athletic track kom natural ground hapo cinchona paham sim kani kadi kabadang sudah pen alot mana kani maha kabaga kam ka lasdang layo bani jungo bani pek pati ni scam bakat ku mujing bu por na kaliang dong department la pen pendep ha por ka biang mendak sengi nila yo ru mata ngidon hang ni hapo sok khwai kani kamadan ka pek jak sok khwai sports association bukan tup begini ke lai tendi ke dor bar senong kasok kwai nong ba kemudian laang pakai nong terlau agani ro gede ke projek ke ba ladep ban pentri kisah astang kendak kensot kini ki komponen ki benta ke ba ban pendep sehingga yo ban peta ya departemen berkontraktor bikin pendep no kloi Timin tapat ngini pet ya ke jinglong jingman ke sunyuneng hakel leng ki benta jong ka jela. Hatura kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bat kajing shit kalong 50 degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong ripuway na kashispa. Habapahay hanong ba shilong kajing kriat kalong katsan degree Celsius, bat kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong sanpu kenday na kashispa. Kadba hajuwai kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bat kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sngam ka haw kalong henriw punyaw na kashispa. Kasun meneng kan dumlo bat la bandon kajing hap slap ka ba malumala habun ki jaka hatura shilong bat jowai. Shwaban poi syakabukut jong ketup kubor ngin yapet yang sa shisin yakimat pokongsan. On sedang ke sarkar jela ya ke jing penwandur ya ke DNA ke jing bishabnya ya ke tin bak kolshor ban bu jing tho lingba ke juk start menta ya ke jing long tenrai jong ke judgment reu khasi jantia bat garu. Pensyai ke sarkar bam dan jing temu ya ke jing tei junom hadolonong lumpong deng penti kenai ya ke jing penek pensa wat hapadeng ke jing persya ya ke projek ha umyam.
Rakhir ka GHADC ya ka jingdap nyau pusau senam hatura banjur ki nongyalam ya ka jingdan kam haga sinshar khadar badmenra ya ka jingya teli. Bat yakran ke India bat ke ri hak pertai halor ke jinglong jingman ke Strait of Hormuz pentikna ya ke jingsngan ki jhat kit penyang hakeleng ke pertai. Ti paralog atu ngila poi syaka bukut jong ka thop kubor jongi menta ka janmit hadu mangine syam yang bat phila syai kasni kublai pi baro.